contrôle, et ben les ASECNA, et ben les aviation civile, et ben nous e komerina wanu otipia, e ben nous du fumu. Manuti mwambia ni mwambilo azo ya ukana ya aeroporo ya Komori yo compliqué ho aterrise. Haukana ngabole jabali la ikoni ngabwe kartal haringa bomlima wasaya watina ya mwanzaza baula huli. Yabo mna vieux ka jangu si hamamdu yanzo du bisaro mamna kuveti. Tindeze aeroporo boko mnduga diso hule hoja isihe jao. Directement usanga mone piste ta ile yabunga mnyalezi. Na mapesa itona ba mndu wabo mbae mjuha ukamja juha. Yabakarna ba mtizingamana. Abo no sikini yao. Dowa ta'ala wa barakatuh. Usiku wa juzi tionesa listi ya wandu ikayao wamba ya ukawo wandu wa siasa politique bandu ya hao wamba wala harumanyi chaguzi wende waboha nebani hao na boha walaha hauwe nusu hafunge nusu o wasaya watao wandu wao horazijua sirilo hono rifanya rijitoa fidia rijuha ritanga haina mdu atangeze robo 10 ya kanizo ende rifanya mafoto ya hao rifanya banderoli rifanya listi za hao ili rionese emasikitifu ya wahundra ya rihundrao ne dhuluma ilobonsi juhatu rikauonesa ruvumbu wa mzima ile dine la haina mzima hao rifanya mafoto rifanya banderoli na mafoto ili wajue ya ukana kwa jatso hufa wadiwaziwa shawanyanyao o wakomori o wababano wazaze wenza irumbi bainge do washashi karija wadiwaza yabo waze wao bandu ya hao ngabo warendwa zireo bandu ya hao ngabo wabaliliwa bandu ya hao ngabo wahiwatawa waja walu Faransa bana wiyo de suje njokanza rihadisi baada juzi na yadisa abili lezahusu maulama wa Komori no mwezi wa Ramadhani ira ukurubi abantu neze ndongo zilobonsi juu walohama kwa tuziona ezararu wanandongo wajoka diveri jo waonesa juziti vumbu wa wandu wenchi abo mzima nadi waza ntodo hamba Tajuddin ntodo renga wala ya parokabo sha tikanzani kusudie Shahir Ben Masudi ya uka owandu na mvumbu wani bala juzi nyoti pia Ranzi Metra Larif Hassan Hamadi Munyi Barak Mohamed Ali Swali Baruani SMS Ashiraf Said Hashim Shafiu Mohamed Ben Sharafa Dr. Jimmy Dr. Arshmed Metrum Shinda nyotipi yatina ushido mwazani nyotipi zone saya uka mru mzima ngushindo hati ya itwashahura ngushindo hatoa madhalimu ngushindo hadangusa ngubaba iso mru mzima basi nyinyi mtimi zimengo miraru nganyibonze zahangeli tungohenda nozidi hata uo mwano nae kamtushindo rambuwa ya ukana aisaha juhamuo aisaka tujuwange ngoino dabi katujuwangu amboje ngamonao owandu wamdaili yao undo mwiso wa hezama ya ukakabati mrusubuti hamdailia ekati dobo bangwa na mdobo mbeni
babizazi nduwoko amjoko wenyiwe wale mwanao waodo wadaidi yao sirikali ya zali wanyunye nika mtushinda mwaito ilaiu sha mtujwani mwambie niche amangezi kwa mchama lelo banga bwandu waloma fragili kemba za parti za hozi vumbura wadungo ujishanka za wadungo ujirenda jao o nyondo mnugo ujirenda mafragili ekemishe zi parti za hanyu zivumbura wandra ha amina wana msho hangu heureusement bati wonoka hajangaje tena bonga msubutini zambe ka hajangaje upara wana mshe wajua sianzi habala uka ebanu nyiwenyi raisi Sambi na nyiwenyi Salami kamrate mafoto na udo wazeze ntiu ya fungo bawi kaja fungwa ni Facebook ngamona leo ntiu ya 5 leo ntiu ya 10 leo ntiu ya chao ne mafoto balatika hamba ngamambo owenyi mndu ya mbao hakara isi owenyi mndu ya mbao hakana wandu owenyi mndu ya mbao yefundi ewenyi mndu ya mbao haka shefu wa parti basi jana ti ono banti hajawabu lauka owenyi Hamada Gazo no wenyi mutwi vao abo uwo msuiba soda zamboni wa miswiri eketi shemeza ekati shemeza ya ukana nyiwenyi Sambi ola yena himaya ya bidimbiri li harumu ule mengo haina mdu ya karaisi haukawala ngena za sekre za henti ngena nduguzi nji eka hatuenda haringu amamba ibituna manene ilati hali halati wabala Dr. Salami wandu wajuwao ya ukawei doktor ya kubidia fayi wandu ilipare baina mndu kabatu wandu ya bakinisho ya soma shani mndu wandu mapesa na posto na magari mahuba itigure jere joka uhunda oi tiji doktori ulo daena asumani azali mkababo kola mzuani wala bala ndo biwa la doktor kawa nkwela somo doktora halafu le longa mshemezo ya ukanara isi Sambi le longa mshemezo ya ukara isi Sambi ya kachefu wa parti ya mwa yedo enku ekayo denku shame mimi njatoka basa inu ntuwa za ukanga parti ko mora basi izo naziona njoka uzambaba ya ulowa wifundi aka usomesa bomo za tumu shefu wa parti jua mndu ya rumeti ya Komori tindo wakadaona tindo wanaziona hahe Sun Haji barakallahu fik shukran Musa shukran Musa tindo kawe mndu boko gena wanzani tukawe mndu lona carnet d'adresse ngondo yala twena mnaila bala mdazeke kabati ndongo za ufanya tindo wa parti tindo wa kama waziri tindo wa kama guverneri tindo wa kama jeshi katina mndu wa umsikinie mzee oda tindo wanazioni wae wadonda ukanti wechile elimu ya hahe tinde sentisa kijeni tinde familia hahe tindo wanzani wahe wa ukawandu washindi wafanya ndongo aina moja megatfanya sababu hawandu jabari fanya sababu hacho shabu mbandongo ya baki douja lolo il compte 230 jours lolo il compte 260 jours lolo il compte 260 na maze hata ene mata calculatrice ndio mdoaza et que comportement da inu basi na mole mata calculatrice ndio mdoaza zentu ya jo baki onema Dr. Salami on doit jouer kakando ede afungwe mnaila ala fule lole jawabu ni jibu lao minchina parti da minamtu ngami yarume daula haki aina za haja ngam tango da mino wana ameketi zijua tambilo ramvura mali ra wakati ngamu ulatu na muziswa nama wahe daula ya haki walo karibu wakusimbuha ngwa jo uzamba waonda wanafungia na ruko da mino mintaru maparti da minamtu
anegesi kama parti message katila wati tolo mjabu tipulacho hitso abole lunja kaulinda ukaka bomrwa juwa ya giant yokana ngo wenyi mutu ngo wenyi amadagazo inna lillahi abotangani ufumru ekale longa mambo ukana weifundi weira isi weichefu wa party weimrulo na wanzani weimrulo na carnet d'adresse weinge na wanzani bonzenge na wanzani bo na unge na daula ngena izo zontipia ngamambo ukana na mrenti rijuheri mtapilie ele jawabu ni jao nini kiwalo Facebook douka ngo wenyi sambi na hamadagazo o wenyi sambi na hamadagazo wo mtata hamadagazo na mbaba hamadagazo aitibul o wenyi mutu wole mdumsha mutu no wanaziwa na ola kajaka president ola kajaka kwajaka mafundi wala kwajaka na carnet d'adresse wala ngo hamadami wala ngo hamadami ge abunga modo marenge sambi lelo nje mwambe ukana nge wanyi wanu bao ilo dele jawabu nikiwao wanu kwa tudaza shabanu kweli eba nzinda sibizino ngamona wena mna mndu ya lohama asiba budeza hunda madagazo na larifu erohan kwena mna ivua mndobana ena mna ivua mndo asiba budeza hunda faina alafu lelo le jawabu nje nikiwado ukana ngena mwede mwane wanduza ndo bibao mutina ndo ngebanu mutida ena daina madagazo ngamwe mwafanyise na Dr. Salami na Sambina wao walona mali walona wandu walona wanazioni walona nti walona parti abo basi ngamjiro nduma fragile ngena mtamba sese parti za hanyu ho bayo de différence na mtamba zemba za parti za hanyu pia shana monlinde baba ntika umjiliani special banu lelo mahadisi yangu anda mina nyuwa tukufu lelo metra l'arif wabuha opportunité hawa juliso ndongo ngo biro wende wa ni ngo dwanu nivumbula ukana we ministre wano ministre wa hindi ntwari tanganyira wene daula haki bo wenji izoko elinga wana parti ambao orija ya haho ngari wanao e kango ndo présenter ministère ngenda présenter serikali yaho ufanyizo ngozada wone serikali ya haho sheka ngari dungana aurende rawane abona abo mratsende dado amba micha ubabo walangwa twamba olango de yarongoze wala abo ngo batsojo hutu lelo ngari ndo rafanye ndongo wake mruazi kwa ya jame ukana mi ministro ya upuano oya toka ministro ndo mtoka mtu amba nyima ministro na mandini chao nyima ministro emana mchweda maoni ma ministro hamada nyinyi ndipo wamsaidiani emisafara majana shende na mengo anduju wapi ni mndu abe univumbwe parti yangu univumbwe acha emisafara majana shende muifanya wabana bani misafara banga mdosha yao ndizo ndizo na Tanzania jo banle banga mdosha yao hindi aniko bilika mdosha no gondar mdosha mdiamnike ni mali mdosha mdiamnike ni mizinga mdosha wende wareme ambargo arumwe diplomasi asina mahamira kabata tamdu mzima hata mdeklareni yokana serikali yanyu ijike bana ebale serikali zanyu bana uzenu mkauzi kaza epla makani ndira moja kaza serikali zenu epla makani da ibira moja kaza serikali zanyu zenu aina mdaja ndo mimi ngami waziri wando obi na waziri wando emkana pla ya bahanu yokana garijoni kwamba bahanu bandu do kansiro jaro fanyele salale akaile salale na sanganati ama sakala emhundu mroaba gamjomnikaniria di majiri luwaye yabo inde biro ya wandu kadha inde siyaji ya wandu kadha garijo upageze habari zatu bana emtsanga nyi gouvernement mtsahemna luwaye ni mrado jana 200 euro yabo ngariona nao pari haruma daho kadha onde bala jodo hadis au mtoka nzamdi zingamanye mrengezi kabaya na masakalana na jarifa mtinjitie nje mdu jizingamanya ukalelo ngari chauri jitole bana ngojonda ngabo wandu wa IPDC angabo walo hula ngabo walo ngabo jonda ngabo wandu watu ngabo walo hunu aruma ari gouvernement ngojonda wanu wanyisa wanu kwa ucha ebani zin tobienda zibizinu mrirendao izin tobienda zibizinu
vanu ekenga nyina misafara muifanya asibabu do utowe bwana woi ebana talelo kamtuyelewa ya ukana ujoka urume ntio Mwenyezi Mungu do humjuo قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Abosi sirijo ke mitana ge ila wao mi siwiya jai masiwiya la wa mitana ija tuliju al-layla fi an-nahari wa tuliju an-nahara fi al-layl wa hafa watuka dunia ningu ajao o walo dunia ningu ala wao wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyita min al-hayy وترزق من تشاء بغير حساب يكم جايله warwa koko hanyu reba baya hanyu okola wiso marumo wadhifa ke waisawa swala ya asubuhi amure mauzi se ebanu linu emana banu hindi lelo rikabanu wenda vurugu vuruno mahula weya vuruhun mjanga mrema nao mdege daula hakiwa muirungo ngamchukua irunga mafumo basi ncho amgea msanzana behindi ekalelunga mshemezo mana hanyunyi wanazioni wasambi mana hanyunyi mlone parti la nyinae mana hanyunyi mwamba weide ya mdendani wanadamu ngena mke abo mdu ambange jagazo na mutui na mwede matai calculatrice na ordinateur mje mdu azete ntua jozi vito pirize iwe eke comportement da inu mdoni yo enge samba fungulo bana abasa apasha hende Iraq ya Iraq ina mrambari ali yabo basinga mjoka nenge ajaba jama kamparo wanu mkata jo ndaba hanu yakazo mdu hawandu ko abalaria wabalaja wenge na jao weide kujwa urongo wa weide fundi watu weide mseye weide cha wei pia oa Muhammad Ali Swalih hayalo yabo o wandu ya watazini pia o mbeni o mahame o watweda watemba salale ila kaila basalale winati bas parti ya mwenye baraka ya ka gouverneur ngazi jaila pia ko bidike ngeni yomhononi Hasana Hamadi ya ka gouverneur nyinyi nyoane basi nyoane mtojotosha mukanti mhadisi delege ekamwamba Muhammad Ali Swalih yafungwa ekamwamba Sambi yafungwa madelege waidu haze parti hizo mrenge mwenye baraka na Hasana Hamadi nyoane basi Allah inge nyoane nkambila na kweli Muhammad Ali Swalih o Sambi au Barwani Hasana Hamadi mwenye baraka abongabo eze yashira fina opi eze parti zao hizo pia shaminga mtu abadanyi nyoane ekade mapesa ekado wandu enge mtu hadisi eni mdato le manyenia Allah eke azalia tukaendeza enge mkambila na kweli shahaba hatimbi aina mru haranti azali ngukaushie mwanyanya mwangamize iyede namna mlio ke kamtuna mlia mwambiani gena mje mniposhe hitwa bezo liza kweli banyinyi mwamba nyide mwabo haezi mwamba azala mbohoni afasira mvotiwa kamtushinda ma hadisi da nyansi yonze kamtushinda maona mlia mbani rali kume kamtushinda masiswando hanyo pareni kamtushinda maonda wandu ndanyi mwawaeleza warenga mizinga bainge mama yampapai mweda masisa zaha marejebo tijuhan shahadu biyabo arize voti hambohoni dini nasir Dr. Zile Dr. Jimmy Archimed Mohamed Chafi Ben Sharaf Lobi Dr. Hamidou Karihila wawonti pia aina mrugo jwa samahani watukufu bainda ikupe hamna hindu msami
haizo ngamkusudi vano usiku wa lelo niwaambieni ukweli wa ukana ni madhamana waeze parti za siasa nyoti pia na mjokana mtinzi twamaya wa Komori ni madhamana wa siasa wa Komori mtinzi twamaya wa Komori au kamjuha mwende haruma voti mwende mwamba mboha ya mbohani hasi yabo harenge nusu hawaua harenge nusu hawafungu harenge nusu wapashi ya watawa lelo ize parti mbili nkuu za Komori zijulihani hao ni wanyide mahamba ya ukana iyode ipedese nejua ize parti zo mbili watina utengele ya parti ya saa yao engeo wa hadisi hausikini enti ya Komori hausikini wana wa Komori wajoka wauni wa Komori ezi wahunrao ekeka mtusikinia enti na msikinie emahama kabo mtona mafanya enti ya ngamia ya leshambana abonga mparo bana yauka ebanu ngamjo uhima maudu ekasambi ezitwa ujiri zijiri ngamjo ujuhanyo pia mwale mavaye mwambe weyaka fundi watu weyaka raisi mzamani weyaka jao shabasa yarengwa nebani hanyu endo ya makamisi yabo wakati yonge joka médecin après la mort wa Komori abonge na mkeradi ni wandu matimizi 20 na mvumbwani bana na mkeradi ni wandu matimizi 20 na mvumbwani bana na batoka waili hau wararwa milane kweli bwe bwana wengu jonda zahe na mhadisi na mshawiri mke masurio mwabekana banu rikanti nai banunga rendo na ivano banunga rendo na hii mshindo ani mdzadze yamba degage benti angamia o anokwa kufanya hazi kabati mvua kabati marongo iliyo mdzadze akaonesa masikitifu mdzadze olango njo yaje votio kamtuona hayentia hanyu yoze pare kamtuona hayentia hanyu aina mndulo mwade ngodo Dar es Salaam kamtuona hayentia hanyu yo mndugodo yaduhulizwa majampuwa kamtuona hayentia hanyu yo haina wanzo ya some abo ifendo bonze haina ulo mwade ifendo bonze embargo ilo bonze juu abo basi dhuluma rufu na twabiyambi de margo ilo bonze juu abo halafu mje mkenti mtodo fikire ujoka ukaya ramo ja fikire ujoka zinusu pamba dibana parma bianiso yauka mbaliliwa au mtolo abonze haina mnungu abo mima mtuka ufanya ja Komori na abuka mtuja shijoka mrejezani Komori hindi sisi daula ya haki kema opposition kwa twanta wavumbulwa gena utaonde walale ba opposant kamonao vanumi udunga ezenoza wando siasa wanupia ba izo ndizona zaba kanga bantu mafuragili atando hajo vungula ngwatu utapala oui Jean-Luc Mélenchon anu otipia engenga mina ezi yamba nguna warenge haraka onti basi
mi do soma babi o wana baza programu za haupi yano da la mairie ni wone evano no habaje evano umji bidi ukeje evano bavu bidi keje wafikirio ma retraite bloquer les prix et namna wanduangamiziwa les produits de première nécessité nourriture énergie et carburant waone sasa iyo komori yo timro waifikirio et retraite evano espérance de vie hatu umshahara kwa bidi mriali bamba hindu da ibi joshi da imtoshe mbabi et garantir shaula ndo kwa hula et nécessité et ndini et stock ya kaishinde libali bantu bondo jiri problème harumwensi autosuffisance alimentaire jori bali yabantu abo ambao Russie shahula ne légumes ne zono walo nizongezi jo wabala mahamili yankodo abongo prewa wane mahamili yankodo e namna jabide santé wana ndongo boko wandu wafikirio sisi amanzonede chantwanza ni towe mali ntwanza bafe mndu ntwanza ni siswando pareni ntina barugo ndo preya ukanifanya shayabo mndu kweli ngwanzo ka kweli ya hundezi comportement yo abongeka mwambioni bantu kwezi watukufu e ujoka ufana afe shanga mwambioni ya ukana nyima opposition wallahi mtinzo wako morito amaya sisi daula haki nyide mafungwa ebo mafungwa ze partiza hanyu basi deza juha za mdailiani ritanga nyason tipi shanyinyi wanyi ma opposa nyide mdo jama vanti parwa kedorse vanti parwa matinho vanti parwa jao womi uno kafe daminaye womi urenga veri daminaye directeur kata yo ni jua mimi ngarjoka ufanya jao na mtulilie babo jao ngamtuko modani ma journalisti jao ngamtuko mbelelani mjamda babo tina rabo hatari lemewa mjamka ujamle shembani mwende mtu hayabo tena mwende mjita na gouvernement bili watina ujoka nembaza gouvernement zinu bezuka udo kantida babi ni basi yeshinda ipi ngani prenyo watano ina mrado to wasa ero rirenge mnafuko yabo jerido nana yabo inde siege ya hatu mtufanye zirabo zinu mfanana kweli ngabo mri yafikiri ndongo hamadizo kabati sham mtsodaza amimi amjokubalini ke waziri mimi amjokubalini fanya ino amimi nga mwedo nado sifu yangu wewe la mimi nga mjoka kufanya jao mimi amjoka kufanya jao alafu mja ilamba mwelewano yanda bora kanio mwiridi tena muitambaza mrudi tena muitambaza mta problemu ndo ajitena taino o aziko kwa twanza ono Mustafa kwa twanza ono aziko sisi daula kinga sibari bana o asawe avura wende hula asawe na hula sisi nga sibala babo abo uo msuiba eka dirigeant mtima ha opposant mtima gushindo ha renverser pouvoir ha renverser régime ha terroriser ha déstabiliser ngani 20 wenda mwendo miraru kamtushinda mwakanti maelewana mwamila na kweli kabati mtima dani wambie parti ya hena ritange banondera po mnara mola shayitwari irengenti hatu shahina mrugo twamba mimi tamba mtukaunikiwa mimi tamba ni meranti mimi tamba wanweka isa wafanye za dawi ngwa joni para jwanike wajwa ule dingosi zino abdalago hapa rozamba mbuna mto mahala ni yadioka wanunga manzo mjo mieleshwa jao ge hungu tozungulia kabati uliona mwanzani kabati uliona bajeshi kabati uliona mbamrua utoma bia ukana ashe fanya mbandazi hapo hama wakati mwakanezezi mndende nayo komori hata kabati mzima ndani yabakisha usikana wede mwana masana hamadi wede mwana dobi munyi baraka wede mwana mamadali wede mwana masambi wede yaka unifanya jao kamtina tamba mndu mzima wede mwana makampanyari weka wakati akadhamana haka uniste yani kajao wakamzima tujitoa fidia ya unieti ya msikinieni shabanu basi atuka Facebook nguna mrehemo bawo tika manzani wahe basi na ambaho mhono watanga wa mrukadha ya ulo ya hafa basi hato usiki ujua ufari balo hapa turibe warende raziwa au lijiwa hon kabati mndu harumanyi maopoza uro miezi mgu usiki niyoko mori ila ya ukanarikensi radisi baba nukweli ngane dona hii
kweli banu ngari ritsinzwa komo ritwama hakaba banu dikabala kartina baruwa rafana kujamba wonde wa irende nti irende ja Marekani au Faransa au jao sha omwe wakawaziri waho msomo utojotia mbani dwamo na mlibe mnari yali bana nzori bahemba likoli yinwa ngaranzori shanje mbaza magaba za tole ziloni sebanwa wakadhomana wa hispori ananarizie franchement haina mji wa jofanya baka bana upar joro wa mpira stadion ngejo balo atenswa kiyama kabana uro mpira yo abo omji mana hao shao kwa bana ure wa hizo ndongo boko ikawlazimu haina mdi yazifikiri abo hiyo ni nakantana mamieni ni wandu wa serikali au ni maopozan ya ukana mfashili ni ujo fasira fashala mfubu tindeze partiza hanyu tindo wanzani wanyu tindo ukabasa ino ngamono haya ba mambanyide mwaboha eyezi nebani hanyu yamlahani ukagwanzima ngamnara renende yabozi azevuti abuntu kengo dofanya namna hiyo na mbizara kalifanye block bawe yabangura roendo ngodadi se gwanzima shako elimdaza mboneze maliza hanyu harengeze voti hamu wane nusu ele bialada ni wanendo zirewe wasaya amkurisani gazi wasaya kwa upirizo wasaya watawa ni mwawa majamano rajara hima ukanga sindani wasawa lilani yo bahari rimwe miliani na sisi sikarja mu miliani ukamda dendro mrende nayi owenji wakaabo aruma nyinyi warende nayi shanga mjokana kamjaka ufanya ushenzi uliyo abasa kwa nunu ushenzi do uliyo komora abasa apole lo jamanu mzee ashira parete parti kadimu upare washili dauno ananywa washili mhadisi mabikana ufabiani harusi bo yande na mnano atandi na mjuheri juhe metralari parowamba jini upare parti rija na mjeri juhe abwanu tawanu na mjeri juhe garanura hafe bayanu garanura hafe aina mdio onesemo enza wenyi jamfaraka uno ataju hata wamba netrawe ajwa gajwa dagarazali Shahiri Ben Masudi Sedali Mohamed metera mshinda aina mruna paro wandu wahebavu ya hai wamena mjorisi hebo baba nuzinti jao mparane mmonane hunu mhadisi kana ni mruna tange sa euro ni mruna tange 3 euro ni mruna tonge jao rendera sove baba no kede namna ino enzuani basi taira gejo uriki izo ti paro mwambiani ya ukaneke comportement de namna ino wallahi ekeba ne emergency owenji kwa jondi hawafu owenji kwa jondi walishwa sumu owenji kwa jondi yangu uzirewe eke comportement ne mahakama ne matobibu ne majeshinda wanu basi emergency mjo yona hiyo owenji kwa joko makaburini owasangwa joko mo hospitalizirewe owasangwa joko wajufumuo mdu jovukaba de jokubali yele ajirene champondo abena mpashe yawe mdombe anena mala manzo mwede na mnambi aina nanzo na benabe wede mdu joenshi komori ujoenshi jao auka wanuma mufsidina fil ardi na bo mufsidina fil ardi wao hamba ukana innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha yabo watukufu kama kinibo mzee Kasim babanu uvumbula timetra la refuwa eche wala eti mtume ya joka kavumbulwa ngama bodo wandu wa siasa wamba wapo havoti emanyanya mbonize voti hawo wasai hafungo wasai watao na mwede po manzo mreje mwede mwarumeze ezi na mkenti mhadisi parti yangu ngari toja upoze abo ripoze wana mapesa tano wana engari fanya mapesa na wabasa mimi nobe haja unga mtu sisa wandu jao na magari kada wende ya mekari na ula wabanu paka ngaranzo mwana hatu ya jeba na wabasa unga rifao pia si wambajini au si wenyi jao si wa washili ngarendo jao ashe nari kartu sisa wandu ba ola mtu fumuo ya lona mbuzi na ya ziruma au zenda zo ula wandu sahadala ula sumu iho sahamizinga iho sahamigala iho aina mdu nede ya kazi ibirobo mangoni banu unungo mzingara uyo birabala inunge imtabaza winija na rikensiri hadisi
Iyo de namna ngebasi engamweshelea Mohamed Ahmed na madabala o ilibasi Mohamed Ahmed na madabala o ilibasi ngamjua ushizu ngamjua ushingereza ngamjua zelu hapi monsieur ngamina mrulo lentia hangu hairota unikera likume yabo amjua unikezera likume zabaki nende nafanya ndongo kadha eketi hundu ngamjua unika unde faida kadha noni ya unentia hangu wa fao rawa hura wa titi rawa zaze rawa babara wa umera wa shepia babo jindu bibilio yabo la rotentia hangu okay abunga munikozera likume engwanzo ni usaidie hindi ngwanzo mizinga ngwanzo majeshi ngwanzo sumu ya mbuhu ngwanzo rongonda zivi ngwanzo rimreme embargo d'ici c'est bon yelewana bo c'est bon mon coin c'est dans tous les domaines dans tous les cas dans tous les côtés hiyo ndiyo ya kaulazimu mfanye baada nyima waziri baada nyima homme politique nyima siye ministre nyima siye directeur nyima siye jao kanyina experience ya jao hiyo ndiyo ya lazimu mbia elewe shaka mnauja hunu rihule banderoli rikaze rifanye maandamano rihule grupu rihule itahimikiro rihule chao rilofanya na mtulilie bahati hale yabo tojari hundu bala nyinyi kamchuana na azali shaka mchugo ujibwana wanyi yonti pia haina mdugo twanza ya juobo tasia unre ya klase mwanyanya yafe abo azali abanga mnamtengele au ekaza lingu joni utajama mide nabaki abo hiyo deception abo mtinzo wandu twamaya yabo ujo kanza kubali utojo kahanza nende yangare azali yapu wandu wajandre hitwa shanyi wandu wa siasa mritinzi twamaya yabo ngamu mtundoni akabano mwadoni ngwaja la mimi na modema uzisa hina mrwada ula haki yaka uja French Châtelet harumwe salila aina kati ntode zambakane banyo wandu banusha hatu banu si wandu lo banu mandamanyo au banu mungia mikiasi wakari kensiri hadisi namna ryoto wazali engari muwa yafe ngari mfunga au ngari sisa wandu pare ngari fanyo chao namtulilie bajao baleni mndu kwanzo edea walale edea ngone wazungu wanimida bidini kiwa wanimida nasoma chao bala fahari wala wenge mzungu bala fahari wala wenge marabu bala fahari wala ngutu amba chao wala katina experience ya msomo wala katina chao wala ikajiluha wala guguru wala mdufumu wala chao izo ndizo mtungo mwakaenda mwamiro atalelo mamiraru na mndu mzima yoroha wona tipasheba wene labo wongu jorejengu jojafanyiza madabala na Mohamed Ahmed wahadisi yohane wahadisi wa idibas boshahiri ben mason didaona sedali Mohamed nyinyi mabani hao au nyi wahuwa au nyi wanashe wao shamono ndoeza madabala daena Mohamed Ahmed wafanya antwabidi wa debarke yao watambaze male warenge nti izo ndizora kahamba ngamjozi fanya sa alhamdulillah watangani ufundu hata lelo namjerielewane mimi CNT mimi Front Commun mimi CCD mimi FIDA mimi Njoan en marche mimi l'union de l'opposition mimi aina usiku kamtungo ulitungi ya zama na ndogana majaya il a droit d'y IPDC il passe au ham orange et puis les partisans basi zile chambrani amuka bajobo parti yangu saba leader wangu cinéma na mtu mwalale tada nenda fanya gouvernement ya mavora hula onenda fanya ya upepo hula aina mjamrizingamanya mrijenge zikaba ya mjizingamanya na masakala gouvernement itona bahanu itona mapesa itona bamru wambo mbaye mjuha ukamjajuha yabakarana bamdizingamanya abono sikini yao dowana ama wenda warungo ujawa ambirokana banu maudu chao shawa tojo jara kanti na babu fahana rijoza bidirende bana bas ebanu borito parisa azali rito parisa sufa ijihadi rito par ebanu wanu okwana ndo ashe okwana wana ashwa hao okwana na ashe okwana jaujao
saila azali yatona mba mruone dialogue wallahi azali kujokana inuboti shazila dezenkadisi nabo yato duniani yato akhira yato bonti yato boju shabalangu jokana shilai bata e dialogue ile lijibu dialogue ifanyiki habo chao shamadini kamna uvoti abo yengujo bakia mata 2024 halafungo hunro wandu wadamba bo 2019 omswiba wajirinda ububu wa Komori na mjilie Komori Tangani ngabo mrumhu wa siasa mkomori opoza ya sisadza hayamba ukana banuge bidio rajipanga hata 2019 inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ngabo wasaya yamba haribanu wanu wa isa wakubale dialogue wabonge bidio ridazi hata 2024 wawandu wa ili na balara mbangu wanao a fond ababa sayu na mbiyore de ramangari yeri kubali heureusement yabo ya kanti haruma parti da mina mndu ya kanti njamini mndu abonga mparo haina mndu ulo na hamu andu waje wakenti wa hadisi niwambie ni andu hemba za parti hata zijoka parti hauka ekale lo parti nkuu za Komori o emara isi wa hazu Muhammad Ali Swalih munyi baraka tola anda harengwa hata wa sampanyi wa hata sambitsuwa wanawamba afwe macho wala wamba katushinda wamba geja ujao izo les partis ambazo nkuu za Komori madhamana hawa warendo azila kabati ya disa abotangani ufundu alafu wandu wadaza tidese parti tindo anazioni tindewa wanomewa tindo shabasi wadaza apa basayunge lazimiyo nimwambie ni yaukana mbitinzi twamaya na mkazane na mbaki mdo angamiza na mrenti yazali beke comportement ya hanyuda inu yabo hata 2099 azalingu jo mzihani pia mzima au ya mrosheni huna na mzima ya mlise sumu au ya mpweshe hitwa izo aringa wandu watambi habo na zamba eke comportement da inu ngamjoenda malilu pia ende ya dompashiani hau ngujoliba wandu waje hunu waje wa mlise ni sumu au wa mpwene zitwa mzima jaja Afari Hasani Haruna jaja wandu wa ulao wafawanu pia mjuwa kawaida ide ya wabu izo ndizo na kanzani mwambie ni banu abonge na mkazane nyi wandu wa siasa sha wamedamedi nguna mrehe mudaina madabdala wamambani wema mwamedamedi na madabdala almuradini mifakhari dini wa saida abudu wa mshahidi wanamari wanawe bwana inu alhamdulillahi rabbil alamin akabati uju ambati mtiraise na banu wetuka yonti kabati yambanga nendo bahanu na mtiraise kabati yambanga to nimru €1 na bantu to kabati uju ambati kanandro kote zito wa sekire shabaki banu bomze wahangu mzee Ashirafi bomze wahangu Shaheri bomze wahangu Sedali Mohamedi wahangu mzee Metra Mshinda Dr. Jimmy Mohamed Shafiu Dr. Arshmed Metra Larif Mahmoud Wadan nambaki banu humtozungulia ta tournevisi hata Ziko wa Mustafa quand même eketi hadisi da mina wandu watsandura banga rifanya gouvernement wallahi ikara twamba kana gouvernement ya hatui ya madunga turke na siye jirare jailani shawkanga sina gouvernement engar jodo na ndahu na rata himna luwaye aina mgojolo liba 100 €. Dikene bazango za hatu nezela kile za hatu yao yode ya mando engaona bazandu wajuao ngamina wandu ni wajuao Misiri ngamina wandu ni wajuao Poloni ngamina wandu ni wajuao Italy wandu wakutina mbamu ujori barali kume ujori rekonese ujuambia waziri kata ngamina ntina analiziye chabu engaona mbya unikambatwa maya mtojo jua bota sibasi mwone tabiri au kanangani mawaziri na manyiri ni basi mjua mabikasi na gouvernement mabibi eze gouvernement ezo ketuana na azali shaina ruwa tungo ba uswana yao mtoji bwana
dhamana mtima mzuchu habanu ebanu kamjwa tare ebanu kamanzo mwende bareke zentile kamtsujua wantu kamtsujijua shabanu modo ambile zaki kamtsomba uongurira pizo ebana sojo mlapizani yindi nyandu bokamade mdivoki mbohane bani hani hawo wasaya ware desireu o wasaha wafungu ni wavuka majabanu kamtuka ntima hadisi maona haya shamkati kamtuka uremana na ulapizana na uzunguliana jao kubaka mtuna mdo mabiani halafu ndo anazambia parti jao ijo usikosu kwa jana nabe niwe ni sambi balanga msikitio niwe ni sambi na salami karnate mafoto Facebook kamratu hodo waza ukananga habita 1000 jours 30 gujobita bainge miliari jours hopirizo iweke comportement da yinu ekowe ni sambi eke parti ya sambi kwa jaju hapo mwambanga nyishiwi eke kamdajwa ni mri atwa 1000 euro au ni mri atwa 500 euro matanganya yao mwaliba mrekama jeshi mwaliba rekama voyu mwaliba rekawa komori mwanikamba yiru hala wasopare ni wenda wasisadaha yabo watu wamvahise rekam tujere kabeti salami rekati da hubi rekada hola hoan o wanahe wanu shanga mbakio wanu ena usiku mchota foto la sambi mkazeze ntu ya mzibita habo abora ha yotile mna parti yotile mkondo wa dungani yotile mkondo wanzo fundi wao yotile mkondo wanzo raisi wa hao yotile mkondo wanzo shefu wa parti hao yotile mna pakufanya lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wakati na joka ila arifu hafungwa hafanye video ila tijwati ono walikara likumeti zibala telete ambia ikoni kana ebanu ngari fikirio je ti walikazo yabo wamba banu ngari ono matwabibu ngari ono janga titoimba bina kaniyo abo basayin engabo mndu azali aungabo mndu arumo wafunga azali mparisare ndera muwe yafe batujere ndera fe pirizo aungari fanao izo ndizo nakanzarambe shezigiza kineze virkwili titawe mnaba abonyi wa nisambi ngamanzo yangamizi waende yaliswa sumo wakati mjombe akara isi weide yakadova yanro weyado jorongwa sharabu weide yakantenti basau izo ndizo mdomba to biografia ya sambi yao bwana isi sambi ndizo mwanza ekaisa ulo hafunia zani wanjia mzadi tsuwe yao twamileka we mndu unajaleka we mndu mzadi ntuju wange na mrumme hambulia jangwa bwena mna hiyo ntuju wange na mwana mmahahe ntuju hanji yabo ngurongo woni wasikini yao ekewe mzade yaza ikobidi afikiri faina zabo yakaza fulera jitataza jo ndo azali abangi abo kwizo watukufu izo ndizo nakanza ni mwambie ni bana ya ukana ngamdendona hii ni wandu wa siasa wallahi ngamdendona hii nyinyi do marambi mimi ntumjua Mohamed Amedi wondo biu woni mjua madabala na juha na kamtit na ujuha na ondoka urumaizi shatambabu wakati ya tola jabana jahadi sidaina Mohamed Amedi inganzora ninga rali 20 urinike rali 10 aringeze rali 10 zita tende etaenda fanya bangar jobunika yabaki après comme tushina mwa négocier timba mzinga tisumwa mbuhu tiusisa wandu pareni tiumfanyi ambargo timba media timba tele shabo mjua tena mwele mkaukaza guvernoma mlau na balanga si huno watu kwamba de madama na denoncer wandu wafungwa na litsange jao libeze mikro hizo tie sansi fanye grupu ngarendao ngarfanyo marche ngar denonseo waja ambassade na dera watahe waja malakada na dera watahe izo ndizo rakufanya ba namtulilie ulanda huonando ekutenda one mrube yo Champs-Élysées au mrube yo kedorsa mrube yo Martino aube yo Bercy jwambe kana tamba jao mratambia la mwana kosena mratambia tamba jao ni dobi kamjamba rungo mratata ramba kana tamba jao dobi ngotuka ukajao la kajao kabati mjuka ukandongo mtomode mwalali izo ndizo rakanza limwambieni ngamjibu mafundi au ngamrogoze mafundi wa Komori na mwambia ali ajende arengezeze juba
yafanye jawa miswiri beze seri zo pale du peuple tizongezi jawa enda dote so wantu enda fanye ze seri bwali haji bango rondro bwali haji ngorondo bwali haji ngeda nzuani wonde watembe wa wechi jo woneke kujareje ijamtibe daone mufti na mwede mwatembe wa nyiche jaunzu wani mjamuone keka mjareje itondo mafundi hamadani ngamjuauka belure hamba wotindami bimi alhamdulillah ntina ruko nafanya kati hizo na banifanya izo na banifanya lalima mupi atifanya tambani we wandu ti wa watu tambani ibe tambani kiriki tabacha wa ikhribeta wa waziri wa mbaba wa dhamana wanti au ina na banifanya tifanya ngamonao abase emapesa ya heze passport muzu eze passport za wa komori mnenge mapesa mwedezani mjuha emafundi mloko mori pia na niwa hive sibuku kamja soma bahindu yaketi namna utu wa wafu ne namna ya utu wa sadaka eza ntorongo shizo kwenye kenyisi wa komori na mrongo shizo ngo shanrap wa komori waongo ajoko zizo wa komori kuna ujo bulia mndugu hibio wa komori alafu tumambe na mtangeze swada yakanende na ngalo wa komori no ujo kanga bo ubo wa komori kutumambe kana ziya utibo wa komori shama boni wa komori na mtsange relera wa himsiri komori na yabola umenye misiri ya komori uo wandu hifa komori kututu hambo kana rati bango ndo wa komori wanunai etumutiyo na mwede matoweze ezekiyemba nezedini mjemre nyoti pia watike mrujo subuta ba uswa zali hamba ezijiriyo ti hakika mema ngazi jangi ho wedding yo mafahavalu mwalingi ho wedding yo mafahavalu nzuwani ho wedding yo mafahavalu pia ngarendo maore renda roanga mizwa yu no rendo atihindu emana ritulani edhuluma iliyo komori atongeza wananyasi watata hatu wanasho hatu wenda watungo wanga mizwa maore hindu ele lobo mafundi pia wangazija monao etwabia ya jirisi wajuzi watu atafundi mzima banu ya subuti yamba kana no inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi inna Allah ya'murukum an tu'addu al amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil 'adl zabari le lortungo uranto walonga zija nga butso yanzu hari hanyongulo tsena ledina ngamdo no roha wandu so no roha emadina ne mafoto basi namkera dini mafundi mwone ukana linu fitna na fitna akbar wa ashad min alqatl efasira banu maudu wekeba jaezi mtijoshemeza ekeba jaezi ngabo mjuani ya hundaezi basingu jori timizi si wangazija no mwali haukalelo emgazija na mwede maoneze wizara ya zirenga na mwede maoneze twabia zina nonzuwani na mwede maoneze twabia irenda bapale oyaba hanyongulo ewe yewa ujibula uyeka wajibulo wanunga mmonao owajufumu walo Facebook walanga bondo wafikiro wala wandu wenda shioni wende wasoma wajongo wabandu ngo wasoma basi banu ngamina fundi wangu fundi haji josi haji mlana o mengonimo mafundi watu watukufu wasoma walisomesa omchini moroni akaushukuri ya ndugu nzima hoko kiki haifanya Rozia aina mrate jajabagu kazi darasa ta'allam qabla an tatakallam mduna some ekengwanzo ya somese ekengwanzo wabege video usomera nzi shabanu omhima wajiri Facebook
ngono mndu kajapano ida shioni katujwa magabinga ilo da hubi katu soma katu dungeze information ya ziona shabala yengo tojoishia fahararu ngo agenda renge mpa video ya faru faru to abaja faru bas ngamona mkalimani wa serikali ya zali uli wabasa wosedi Muhammad wakata jongo makaulu maidi alambe namna lazimu arikausha ngutori la pisa wodo upa ulibi wa bie ya vya dunga de na azali na habari ni ma opposition mwanao na azali mjue e place mliyo ngamwanao emnamwidi mjufumu enda yabasa yinu ya lwama wodo urengolo yo azali ngebanu kweli habari za Komori nyinyi wandu wa Komori kweli ngamumlengo wandu wa mada wanu kweli mlio bitano koza hao eba nyika mu analyse ransi banu haina mlio lwandu ngoza husu formation au télécommunication yabo wandu tunda izeno ko jukanda razam ebanu wengari mtia we yasomo hindi wengwa bo hindi ewe je ujua hindi shakweli basi aina mndu yenda ya nyansi yani haina mndu yenda yafanya majaya namtukota mrenge basi metrando bingo ne soja ndo bingo ambo chao bahikweli mumzibisa ekapuzio lipasu habo usoju hanyu ngamnyi wao ni wandu amada wanu waonda nyide mwalivuzi ya hatala zimba litambalia mreme ya wandu courage mreme ya wandu koti wajangwa mdara uyoni iyo mana hanyu hauka ngamnikao valeri o wandu wekao kejala simukena hajanao amala ba yadungo jabani jabe wengo abwa ewe wengo fikirukana ngamtuka udata wakati njeni hudunge amtojongala zirwachi ngamjusoma zirwachi ngamina tele yabo ngamina sheni majana ngamjongala bargo ya mradi banu niangali amanzo nangale mpira ngamangala upisi ngamangala ndogo za teknoloji ngamangala ndogo ya eze animal iyo denamna shakweli habari za Komori na nyimwamba media ngamtungo wona mndu hajuhamu aina kati ya jaya nyao ya todo ataisu yambao anyu mtoderenga moziti kamtuona ana mabizo na haba banu ezito kweli banu ya ukanale lo azali hapuwa wandu kweli ya walibe westo sanzwani banda dizuani danzwani wele basa na mdodani kwa makume na mini makume na mitano makume o sisi raudiliwa o ananyasi wa hafaka batata mdunga zita ya mwaru kwa medazini eze mali za hizi passport eze toa biambi zinu pia ebanu kapo mdia tukapirizo ekati belu ekati msaidie ekati usufa jihadi ekati luana da monotipi watu ndo bidi watendo ya mwaze pirizo alafunyi mafundi mdaza kamtuza abashabu zinungo zanyu ngaribu wao lapta eno bujuka ubuliamu anayambengo dolikoli mwiwa hao ende ya violewa paje wakika wakamdu ya dailiye mwana ola na mfanya asosiasio na mfanya misada hata kaka mjatowe mafujari wanu yabonye yinga mwalibereo kabatata fundi banu usubuti aba uso kanati haki kabati fundi banu usubuti yambe ukati haki zengo za diriswa nzwani zinu kabati fundi yamba kana ebani yanu mahakama da yabi yanu atalelo kweli ndo yarenda faina zila basi mdanda madagazo zila basi dhuluma yunda ila arifu ila basi wandu wanu basi jau shamshika na mdo ala waya fanya ndogo kajazifanya ala waya fanya manifestation afungwa mami tanu basi showa wa wandu hafa o wafunga wandu o waviole wandu watandu zonode o hiba mali ngwa uyungwa zunguli yao kabati fundi ndani usubutamba ndongo shabasi mdaza mga mdoda matoweze ya gala neze ne miharu mje mkazi mwaza tsumu deze darasa sa tsumu zimi ya mjodo to darasa jau no wanana shwa no ulo wa banda be kwala tida mawaza ngenguna tso wa hanyugo wa ndoni jobo ngenguna ze ekebanu kamna urongo ekatukana mtowe swadaka etumutarawe haraka 12 uraka 20 izo ndizo basi masoma izo ndizo masoma eketi ambaye izahangu banu yokana edhuluma idonge bidori ilani basi bacha mtu anajabu sa diploma amanga nzorongo amjone sokana dazabu uskut amjaba uskut au kaizo na bao zinti somo ezo ambao zinuzi ngeda huwe wako kujenda shioni kuja kalantizo wa huzaya kuja kalantizo wenza roho
shautoka utahamala balo mapesa wandu na mareku fuli ufuha hitimana badiri ujaba sangorongo bake wandu wenza shongara hana we wadorenga izo wambao orenga wezi publie na uzipartage abo doktor yaka amiria para doktor Juma akamfumatu hamba attention nyodo wale wani jabu hamba mrusoma ekabusomo wakati yongo tofanya hazi ekufanya hazi ngeulole ngotso na kweli wandu wambeza numa journalista uzinu media mwishia mndu haja burongo ola timu ya hunda malezi ola timu ya soma bahindu ola timu ya bakino wa mzaya ola timu ya bakina ndwenza akili shacho chabantu basa achana upatu funa ujufu muona ulaba endo biula na akili ukandara ngero za Saidi Muhamadi kweli ike o wandu wasoma bangwa pia banu ngamsijiniyo mji wa bangwa ngamsijiniyo Komori oka mdutola hata kalima dima hate parti katushilo ivumbu nje mndotia video zahe banu mozone sa wandu mnamocho mtiti ya tola mjini hao beni ya jehunu ya jehunu mnamwana mshiani kiwae warengeze mali wambe kandu wafanye chao yarengende zahe ya ngamizolo wandu huze ya juhe mwe ya kauni yara uwe jambuzi hata basi hajarudi ya kausia wala wandu wa mada wao habari za Komori kweninga mrengo video za hao mdoziti ekamtona kaba nyinyi wani kairi wala ranya wakawala rijoka ono dufumu Saidi Muhamadi wonga mtao video ya jambe rungo dazibi bana Saidi Muhamadi obangwa harumo ema docteur ema intellectuel ema diplômé ema walo bangwa kuni ike kweli wala dem mdumdore ngaro za hijami zamba ba hari mjoka nange na hanyongwa nzuba yidu yale ene go tijido dobi we yare mwaze badiri wenga mtia yambiyo wa Komori ndongo dazibi amanzo mnandi yese nongo mduwe ya tukambio wa Komori wajuko stafidi niso mimi gamina ziobanu tikautolia nusomesa fatao ewe ingo tukabieleza dini ingo tukabieleza ustaarabu ingo tukabieleza mimi lelo uko nichobanu sijatirenge mwisho siku ambako njorongo ngamdogo bani msomeni kana notre programme comporte 694 propositions izo ikayao e mwenza shonga woi wa melancho gozi propose basi haru mwezi lo muhimu banu bloquer les prix des produits première nécessité nourriture énergie carburant porter immédiatement le SMIC à 1400 € net restaurer les retraites en 60 ans pas une retraite en dessous de 1063 €, 1400 pour une carrière complète. Garantir une cantine bio gratuit pour nos enfants. Sortir l'élevage intensif et rendre gratuit les premières quantités d'eau et électricité. Nécessaire à une vie digne. Soins remboursés 100% par la sécurité sociale. 1063 par mois garantis pour tous les jeunes. 1 milliard pour lutter contre la violence ou les violences faites aux femmes. Wana idi hamada wan ngei yinu Saidi Muhamadi ngo tuparo jomambiani yinu wemna mtufumo mumda umi ngo tuparo jomambiani alafunga mdongo tuko zahao mjemwe ni mwado zitambaza lelo tikaulinda Manama Saidi Haruna wambeza unda faina ça va pas du tout emocholangu kozo ila arifu ebanu muwambage ya wataba sangure ndoji ebanu mafura maudungu jota opirizo ebana Abdalagwa Manama muitsandrani ngufungwa kweli tikahamba izobo Saidi Haruna ekango somo ngo toweze mawaidwa ngo wanone dhulma iyo shango joudailiye mufti ikaya ngo Saidi yo dhalimu ya juweze twabia zirobonti juu tikahamba ngo gondo wa mkorishe mufti wambe bo muf bala utimsi balele bange ilo ranzo wakati wa madabdala ranzijao izo ndizo nakufikiri utoja wambe sambide ya sisele zali nupia wechi ngewe sambibo mamfunga lelo na mamili miraru zizia bande ya kauzirenda hafu wabwa basa basi aubo ya kauzirenda rimfungu izo ndizo nakaulinda mafundi wacho wambe tichao izo
zoni zona kaumlindani bwana mama fundi mdo Facebook mdo arumweze majilisi mdo arumweze daira mzambao mimi ti propose enamna rijo hunda zehazi ti propose yani yokana mtino malaba bangala wana mna videti wanda lowe bwere uo ekende yata wandu wa hafa amvio yo assurance ilo yabo nguae hari 12,000 euro izo dezendo za angali wandu wa hafa arumavio ya jusiwa banu tambwale elo banu Tanzania alhamdulillah bo yatuka idanguha ebanu o wandu walo auto control ebane asekna ebane aviation civile ebanu ekomeri na wanu otipia ebanu nwa jufumuo banu timwambiani mwambilo azo yakana aeroporo ya Komori yo compliqué ho atterrisser haukana ngabole jabali la ikoni ngabwe kartal haringa bomlima wasaya watina ya mwanzaza baula huli yabo mnavio kajango sio mambo yanzo dibisaro mamna kuveti tindeze aeroporo boko mnduga diso hule hoja isihe chao directement usanga mone piste tsaile yabunga muyalezi na ntwangu wa mala kaza bo basi shahunu ngwanzo jo usihe u fenti ele tabali la ikoni wele wale dese hata utrawe hunu tena ekartala yabo ngeyubali yao hizo ngelazima wandu wazeleo halafu ekenga motu avion haruma aéroport très compliqué yabo kenaka ulazimu ezi assurance na izo pia ke kolando ula wakartujo magabia usonda hobi aviation ijem kwenisha kali bala wala wa ulwawa bawanu wakanza wajena shirika jinwaji bamese aviation kachaka uanikeza lazimu kabatimba declaration basi wananyasi wa twaruma mnavyo wankudi wa mafiti wajusi wa haruma wakati hawa ya kambi wande wa dubiso barini wawe hangala wana na bari ma journalist na wale maone retage recherche rizia ranzile lo basi wananyasi wa dubu ngo lo ni fingo lo ni kihiro na majumbu juna na zichili emabinda hatunga lo ni mihunga na basi marhaba menjibo mafundi na mwede mafozen kandu neze juba neze bushuti mjembaki hapo azali harotenti ya hatu haitafitina hapuwa wa Komori wende ngwa siso za hamaji nzuwani rema hakama relejeshi wende ngwa uwa wandu ho hifa mwoneza mudaba pale mwoneza muda pia ema hawandu wala pia wanikiwani habuli ya msaidiye na belu na kikino wedzi wangazicha hende mwoneza tabia zirenda ula maulu tuja mwamba ukana iyo kazirendwa fitina do tije mashe mjua kaza lingurendo nyoti pia kamtina ngoma bao na mdoto waze swadaka etarawa hiyo ngarjo do ni salera kata insha Allah e Ramadan ngejo ni salu premier ou les deux ngejo hi salu ngwa ibenza ngejo ka 29 ou 30 e hizo tu si chwando piso ebanu mda usoma mda aziza mdoze ntu Ramadan ijoka huja no mwezi joka huja ce sont les 3 jours ayam al-bad zinde zentu ndarunchew ndani wando ulo wafu ngabo riba ngabo zina ngabo liwatu ngabo ulevi ngabo dhuluma ngabo krimineli ngabo aina to biya bigizo mtiju ebani zinu zabari mamba mtiparo jozamba umafundi shabo abasanga mjoela ngabo tukoswaliza mala kataka mjoesha jao je vous en par la grâce d'Allah wanja to sadaka wanja to zaka bas yode ngo wandu wala kusoma halafu lelo ke watambo kana abayizo wasoma ba ntuele wayizo weda wasoma pia au utakutoa bachao ekawona mndu ya supereda shioni hata hamba kwanzo ya to idara sama taodiza abayinu mndu soma ya jonikiwa ambaye ndabango zo kusoma saba usoma mbanongo ya abanga mfikiri aina mndu ya jawulo Facebook banu we mndu ya shioni ebe da shioni habaki ebe yabaki hasomo au basi ngena hanywa ngena na wiko guto idara sangwa nzo lorongo abile des différences et toi shodo ni shoba mi twemba milioni yo tito amna diplôme kam tabiao kam jo yive miyo njamba mide na soma duniani njamba mide na soma duniani bananja paro zamba sheka bacha wajufumu wajangu ateta mtaba unambiye izo wambao zinuzo nelanda au kamrenda shioni ajo soma ajo ja somesa ewe banu wa mrugo hit kam jamwisho siku amba kwanza rongo we eshi almani kam jamwishia
hila ilali difference yokana daza usetoma babanu waka zilera na makati wandu waka tizi ya mpira na kawujua nende na some aweka lelo wewe ngwanzo ijike ngwanzo usomese hadrongo utuzijua apo ngole shombwani ekangwanzo usomese izo utuzijua apo ngwanzo ule shembwani akaba ngo totika utongeze wandu adotseha ezabanu yusukiyo ye haritowe hamuwo dizambo usukiyo haritowe hamu mwanadamu we kabati mkomo rusuguta mbauso hambaye mwanadamu we haina mrulo na mapesa ngutoja faransa abantu ajani kwa mapesa mbaga mnatowe yazali handra bwabire yarenge mapesa endeza mwanadamu we bwa komori ngabomba hakada eno wa uwataki ngamona uzi twabye mwanadamu we kabati mrusuguta mbauso wa mdongozi ngamjukange na mizinga mwananya aliswa somu hafu hasani haruna kajaba nongo abangenga mwambie nize nongozi amfasiri mbabi na mwapare wajo ishiliye wala wanrwaji iyaka antandam utiparojo jitwa tahadhar utiparojo jitwa annaka amilta nasi bitwibat qalbak ukahuka sinceri da ono anadamu utiparojo jitwa wasafa niyataka hukanani ya sinceri yakfi neitoshe anna Allah yara neitotosha kwa Mwenyezi Mungu wono tibona wayak gujuo owema wahe enia waitia wa khabith qulubihim ne owi wahe ezeni makriza wandu wao wa ala niyatikum turzaquna hezeni yamjoutia ndizo mjoudi abili hambaidi fa idha aradta ni wakomori inuti partage mahajana basamba hindi idha aradta ekangwanzo an takhsara an-nas ekangwanzo uperdo wanadamu swarihuhum tuambie za kweli abo abase opposition pia ngwajo uniyenga batuambie za kweli ekangwanzo ulatu wanadamu harume zama za kinafiki zinu tuambie za kweli ngwajo uhutawapia wa idha aradta ekangwanzo an takuna makruh ekangwanzo uyengwa haruma ulemengu wa kinafiki qul hamba kalimatul haqq hambe za kweli liabili wa idha aradta ekangwanzo an takuna mashhur ukecelebra udojulwa kun munharifu tokamru mwenza shonga na ibata ngamonao emwana shewangu mwana mshwa wangu Mwenyezi Mungu yajo muhifadhia mhaulie na kimo wandu pia ngomjua bibi lakimu zabari de shebata oyi mjufumo leo yakazwe peruke leo yakazao chao wandu hamanda wanu wanataka mjufumo toli ishia zidogo ya kambale ishia wezi ya kambale basi banu zinu rizijua wanjia tsuamba banu ikatina wenye mfunga ezaya we harantu walona akili harate mafundi ajo kuangalia halafu amba hindi mtuzi mabaki yao bangu sojori ngamba kalima nzima banu watui hundo hanyu watui hundo shioni idha aradta an takuna ghaniyan ekengwanzo tajiru bil haram gedo huza ele bange uduhuze zenrongo ombi yedo wakati ujoji unda tajiri haupesi haruma zama za kinafiki wa idha aradta ekangwanzo an taksiba nasa ekengwanzo uhundo wanadamu kun munafiqan do ambia izo wajojibiwa ekengwanzo uhundo wanadamu ouleme ngudulonu wa unu abasa basinge bidio uke mnafiki yodo wakati ujuanziwa mwazo wanduwa hutawa gedo ambie za kweli mwazo uyengwa hambe za kweli mwanzo wanduwa duwa fidi hawe na hutu gedo doka mdu mwenza shonga mwanzo keta ngeda duhuze saharamu shauke kukamsubirifu mwanzo hunduwa nadamu pia wado ngeda todo ambie bomse panu wanduwa jibawa na hata ujoka tikabanu uvumulando sofi jaucha todo suifu wakati wa urongo weke uja mruka daza wakati wa udaza eke uja mruka rongo fasomtuka waqtu alfawz thiqa wakati wa hunda na hizo wakauta yo onesa confiance wakati ulona utungu yo lazimu udaze صمتك وقت الغضب قوة
wakati ufanya weze hazi udazao ya wakati iyo fani izo khibra basi inde ya mwiso ni msomea ni banu abunga muyibonao la yugharu illa naqis o wandu walo majal regide sa diplome gone se zone onde wewe ne mabuchari wono se wewe ngo jone se kapoti wala yaone se le banki aina mvuto jone se babia loniyo ando abari ba ningi jene se ngujene su jone shahujamba ngwanzo wambe rungo watuzisoma na kashoni daminao waroha medeza au watuja tashioni ujamba ngwanzo usomese abo ifori hwambi ye ukana daza wakati wando ndashoni wakausoma deza mzee wangu mzee Muhammad Isa habada sabu azali ndongo zanti ba wakati wandu wakawanilia enti ya hao dawe na mbabaho mundu ngamsolanda watu husudi waudo wafashili watu hukalia waudo wanafiki watu hufitini waudo mtini shewa kweli ngutu huba uso yambe abonge watukufu ngamambioni ni mafundi wa Komori na mdazi mkama kamtuona ezengozi jirisi wao wananyasi sha haina mwanadamu Islamu ifo yasikitihe ifo yatambihe he dhulma bokonge jirisi wao uwenyeze fami boko waulili wa wanyanyao bure wafu wasawa wafungiwa wasawa violewa wasawa tolo wa muhazini kabati fundi kabati mwanadamu kabati mahakama lilo uwenyeze fami za dhulumi wazafungwa mahamira runa mahamine na mahamitanu wakaulinda kuwa na hangu wafungulwao wene wambani mdungo defungwa mahakume wa ima hashirini wa ima hajao habati mbeze mvura zira rakaulinda owanduwa hezi sirikali ukangwa joja wambesi jao wajuheni ulona mali ya towe ulona mvuu ya towe ulona fikira towe owanduwa wada zabasi mzaza faina mdumsha bdalagwa mdumsha mutwi mzaza hamada gazo mzaza ilarifu mzaza faiswali mzaza Salimu mzaza wala watinzwa no warosha watinzwa omohonze mdumshaba pale waunti pia kwa tina wandu wafikiria wandu wa serikali ngo hunu olio ya wauso azali wambe izo zabidisi tolo kabati abange sisi lilewe Mwenyezi Mungu hari azali wajamvio yabo kana urengeza la pitali bekenge made mahala ya haze mali no wedi hamadae wajuju hawaje wamrenge ende ya treti haba hizwaru mavio lelo wadungana hakaenda Maroko ende ya zihirwa Mwenyezi Mungu najalie yatire joe masiwa ni biidhnillahi alkarim ni wandu madhulumu owenyeze haki zao mauwa wandu hafa mahibia wandu ze haki zao Mwenyezi Mungu ngummononi erisala muhimu na kanza ni mbesheni bano skwalelo do kamimi nti haruma parti ya siasa eka azalingure je Komori ya je ado wo wananyasi wo hifa ya fungo wandu Mwenyezi Mungu na jalie ya tire je Komori kamgwa bente ngamzambo hauka wandu jo wombele ya mndu ya mswilihishe zendongo za hahe eka katumswilihisha mruhamba Mungu na mrenge iyo hamba intiqam ya jena mru ajiwa khair tina uombele ya Bashar al-Assad baada lizuarende maisilamu wasiri tina uombele ya Sisi baada lizuarenda tina uombele ya Putin tina uombele ya makafiri wanu duwa Mwenyezi Mungu ya wahaulie ngamjomba ya warenge ya behe wandu aji amungekenga mwanzo uombele ya Azali unono ya reje ya jia timizi o wabaki yanga mizo wabaki ngamduto muombele nyinyi wanduaji shami mga mmombo Mwenyezi Mungu yati hunde unaone kamwa bente ammombo Mwenyezi Mungu o wandu wadhulumishiha wafurahi homa angamio wazali biidhnillahi alkarim Mwenyezi Mungu yarere madhamana wajuka na irumbi wajuka na hamu wajuka na haya wajuka na akili wajuka masenseri wajusikinia wa Komori rekao wahule rekao wa karibu waritawali shamimi la yusharifni keituni fanya plaisir wala ekenga bandu adungo abade je suis comorien je suis fier de l'être mim Komori yoni hono mboni zalo sharanti fieri zainga mwano ndoka fieri
Mimi fahari mimi ntifieri onlom komori ezilio komori abas ngamjoka fieri wakati rijo ukawandu wa kweli na mahaba na huanzani rijo kana msomo rijo kana unono rijo kana mahakama rijo kana ngamina huzuni au contraire je suis malheureux honentia hangu na mnaino nione wandu waruma wentia hangu malabe na mnaila na wajufumuo nione ntia hangu o wandu warongole yao wenti wao wana wajufumuo na wandu tojo atatamka kalima zima nione ntia hangu opposition 20 mengo miraru kwa tushindo kanti wa hadisi jao wenda wa soventi hao shawa kanti wa tungo jizingamana abonga mi malheureux mimi fakhar ntia hangu na bayinu jumhuriyatul qamariyya al-ittihadiyyah al-islamiyya haina tabia za dunia ngezijirisi wao haina ukatili ngezijirisi wao ikekabati mrusubuto ambeza kweli eodo anza kweli o wanafiki ambao uo mchovu adabu uo mchovu jao shazadi urengo wa baba hatunatomba hatu wewe ngo jenda mala kadha ndao ni mwalimu kadha bobendo wewe ngo jenda jimilime wewe ngo jenda chao hawa wandu wafu afungu wandu hadhara wandu atu wandu hasijini enti izo kabati mrusubuto ambao kana ça va pas du tout nione maulama uwasoma komori walozi hina ziwi wishiye kwenda usubuti hamba ndongo yabo unafiki ajalie rienshindo kama wenze duniani na akhira izo ndizo wika yao rikahanda rimambien haina uranzi zo komori khairi nguna mnike yayo ibe eni wanzi zo komori shari nguna mrejezesho insha Allah tabaraka wa taala. Mtiliwaze bayanu masihu ya muhimu, mtiliwaze yanu masihu muhimu na haina mdu ya umba ya ombe dua na nale jawabu kana uharazizi walo